hlekana mixer omngana lona FM na kuhlekanisa koronga ingisala stiche shurko namutla I rabu mbiri sukuro bana rongwenza mala lamra maketmbiri makume mbiri mune mina nikhalanga pet matebula ni ngwana rismato wachi moshanga mashingirtano wachacha na makona lwandandaze ekutisala nangona kwa Africa wabula kamngana lona FM kombandlela umeliswa nchindani Eric Mabasa fama singo kufika leka awara ya mbiri hlekana lelo boyele mixer omngana lona FM boyele kwala kutisela nongona kwa Africa wabula hita bula timagata tiko letete ikumbaka hindlela yale ni bone ba mupane ba message statement ba kuyimisiwe mfambisi wa swati mali kama masipala wa mupane antibu kushona ntesu kufika kui makao yale kumebuto odas banga jela kufamba kankare da twabona kameke namuhla ka Africa wabula mixer omngana lona FM kombandlela hilaba kutwa ku committee timaka endakara ko iteka nkaro le ngara communicate nkarhi wa ku va mi vulavula timhaka ti kumbe ti leti mi nga va ka mi ti khomile hi ndlela yoleyo lomu titliliniki ku na ku vulavula ka ku na madokodela lama mataku eka titliliniki hi ku hambanahambana ka wo kambe ke ni kume xivilelo tolo kusuka ka un'wana wa vaaki aka bungeni ku na dokodela un'wana va n'wi chavaka laha health center va n'wi chava leriya runa hambi a nga tirhangi ve ri tirhile ku ya hi xiviko lexiwani tolo a va fanele I ta kan'we hi Musumbunuku a health center ya ka bungeni tolo vaaki va yile va fika va loyi a nga fona u ri fike hi 6:45 a fika byeriwa ku dokodela se I fambile se va nga tivutisa ku loko a fambile I tirha nkarhi muni va n'wi vule na vito hi n'wi tiva na vito ra yena se a swi se fika ku hi vulavula hi vito ra yena kambe hi ta twa va ndyangu loko vo va ri yini eka mhaka yoyoleyo na timhaka ti kumbe ti leti u nga na tona hi le ka 0860 0025543 na n'wana ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM Professor Hlathi va ri ku na ntirho wun'wana lowu va nge n'we vaaki va le Mozambique mi nga kayeli hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula meri xigangu swi tla njhani na loko ni ri na xigangu pet xigangu xa xo byela ku ri n'wana wa mina ya loye na mina ta vona ku ri ni karhele ku support hala ni swa ka nghena kwale phoriseni a nghena a karha hlupha ku na va -1 problem hi leswi va endlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani vo anti hinkwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo BI ya yena a yi pfumeli u nywerhi va ri ta silima kwale ma swi vona u nghene njhani khalanga pet matebula eka Africa wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula swi nga leswi mixer omngana Lona FM hi ta bula na bona Professor Hlathi la ka commitment nga sba wa ra yan'we veri vana hungu leri va nga ni kongomisaka n'we tani vaaki va Mozambique va la u xava nkarhi lowu nga ta bula na vona hi wona se hayi mi nga zimba jelezela wa vo va hakela mali na n'we loko mi lava ku hi vulavula na hi n'we hayi ma hakela mali se endla tani hi vulavula hi n'wina hi ndlela le se veri va na pfhumba rin'wana leri va lavaka ku vaaki va kota ku tiva ku ngopfungopfu va tindhawu ta le Mozambique va kota ku tiva ku va pfuneka njhani hi ndlela le ta twa hi vo loko va fikile kwala ka Munghana Lona FM Afrika-Dzonga namuntlha president va vulavula hi timhaka ta ku va Afrika-Dzonga se va ri mutshamaxitulu wa G20 I matiko ya ti-economy leti fambaka mahlweni misaveni laha va ngeri Afrika-Dzonga yi na swikongomelo leswi yi lavaka ku swi fikelela mi vona ngeti swiyenge swa muxaka wolowo swa hi pfunake tanihi rixaka hi laha hi lavaka ku twa n'we kumbe angula mo ku yini kasi ku na vurhumiwa kusuka ka tikweni ra Nigeria laha ku nga na nhlengeletano leyi nga koho exikarhi ka mfumo wa Afrika-Dzonga na mfumo wa le Nigeria hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa ko n'wangulo wa n'we ka toho eka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 0025543 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 tsundzukani hatisani mi ti kandziyisa hi ku ti-voice note ta n'we ti tlanga nkarhi kwalaha ka va kotara ku nga swi awara ya 12 ya 13 hi ta va kha hi tlanga ti-voice note ta n'wina hi ndlela yaleyo loko hi vuya eka awara liya yi nga ta landzela hi laha se hi nga ta va kha hi ya mahlweni na mhaka leyi bulaka yona hi ta bula na va Statistics South Africa mupfuvapfuva tinambara lonkulu wa Afrika-Dzonga va ta va kha va hi nyika xifaniso xa ku kotara ya vunharhu yi fambise ku yini va ri ikhonomi ya hina tikomba yi ngokile ka kotara ya vunharhu hawu ku endleke yini hi ta va kha hi twa vona ku va angula va ku yini hi ndlela yo yeleyo se nomboro yaleyo mingisirome 0860 0025543 hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula
khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. xitlhangoma hi loyi inhlekani Hayi hi 1971 hi loko ni javusa sora wa mina ni vuya ni ri na vito ra Nhlazi. Nhlazini Daniel Mtombeni. Mativa ndi tisola sweswi loko ni ya cinca pasi ra mina ni fanele ni cince na mavito vito leri a ri thyiwe papa a vete hi mina Philipi. A ni fanele ni te hi mina Nhlazini Philipi Mtombeni. Oh se inhlazini Daniel mara Daniel riko ngwemi ti cherla Daniel. Leswi le pasi i Nhlazini Daniel Mtombeni. Oh se kumbixana mfane miri double P voko Peluka Philip Mtombeni. Yes, I'm turning mirinwe me komete. Sivara wa mina a ri Santo Ntolo. I know ama ti tiva timhaka ta n'wina Sivara. Ni la ku vulavula hi leswaku loko mi twa Pet Khalanga a yi Santo Ntolo i nghene ntirhweni hi nkarhi. Na namuntlha a vuya Polokwane i nghene ntirhweni hi nkarhi. Leswi ni n'wi tivaka i nghene a ri phete leswi a nga velekisiwa xiswona. Leswi a nga velekisa swona ni vula ku a helerile a nga katsakatsani na swin'wana. A ni ta ku n'wina mikateko mi nga ku tirheni na n'wina mi nga kuma mintirho hi ku nghena hi mbhovo wa nereta na n'wina mi nga kuma mintirho hi ku nghena hi ku phahla kumbe hi ku petsa titayile ta tikereke kumbe n'wina mi ngo lo kateka ku kuma mintirho tanihileswi mintirho sweswi yi kalaka. Xo sungula hlayisani mintirho yeleyo. Loko va ku u tirha swa ku va dokodela phorisa nese muhaxi kumbe swihi na swilo leswi swi tirhaka i fanele i swi tiva ku loko i ya tirha hi vanhu hlonipha vanhu lavaya hi vona valungu va wena. Loko i ri phete i tetaniya i ri Peluka ni nge tetani entirhweni wun'wana na wun'wana ku na varhangeri. Loko ni tiva ku station commander xa mina khale ka mina i Maxon Chabalala Majoko lesasela mani ni nga ndli hi ku rhandza ni ku i ta ni sivelela hambi no famba ni nga sasekanga entirhweni hambi no famba ni nga mbalanga kahle entirhweni hambi no ndla hi ku rhandza ntirhweni lavan'wani ve le ku languteni ku i ri yini murhangeri wa mina aka mina. Loko ni famba leswiya ku na leswiya swa ku tshinya emintirhweni va ku komba hi rintiho va tsala hansi va heta va tsala ro hetelela leswi hi ririmi ra vadyi va nhlampfi va nge verbal warning, written warning and final written warning. Swilo leswiya a wu nga tlakusiwi loko swi tata fayili ya wena. Ene loko se swi tate fayili ya wena i ya heta i ya ka ntsinyo wa kona ku ya nghena milawu leyi i nga sayina hi wexe i nga qimbeleteriwangi ku i ta landzelela milawu ya le ntirhweni. Va ku hlongola ivi i ya hembela vanhu ku va ni pimpile va ni loyile ku ri wena i rivala ku a wu ya i nga sasekanga entirhweni a wu nga fiki hi nkarhi ntirhweni i rivala ku varhangeri va cinciwa varhangeri va huma tipenceni varhangeri na vo va hlongoriwa loko va nga tirhi hi timfanelo leti va nga tholeriwa tona. Munhu a nga titshegi hi munhu a titshegi hi ku nghena ntirhweni hi leswi a nga byeriwa ku tholeriwa swona. Se n'we mi nga ku tirheni mi nga ri hi ku phete i murhangeri i ta ni yimelela loko a ku yimelela swi nga endleka ku heteleleni mi famba swin'we muyimeleri na muyimeleriwa loko se swi ka swi famba swi ya mahlweni xikwembu a xi mbali bemuda mi ya famba swin'we. Mina nkarhi luwa na hi yimelela vanhu ka tinyinyona loko hi heta ku tenga a ni ku byela ni ku wa swi vona i lo huma hi mbhovo wa nereta fambi ya tilunghisa fambi ya ndla leswinene handle ka swona wena i lo katekisa ku i ponisiwe hi ku na vanhu vo tala ngopfu le kaya va nga tiya hi wehe hi ririmi ra vadyi vahlapi nakambe i breadwinner. Vanhu vo tala va rivala ku hi xintima a ho ti tirhela hi ri hexe ku na vanhu vo tala lava va tshembeke hina va nga tiya hi hina. A hi hlayiseni swintirhwantirhwa sweswitsongo hi nga na swona na n'we varhangeri hloniphani vatirhi mi landzelela milawu leyi nga tsariwa emaphepheni Basic Condition of Employment Act. Loko mintirho yi ri kona hi nga nghenisani hi makhwapa hi nga xavisi tiposo Sivara a swi le tswaleni loko mi xavisa tiposo ku xavisa kwalaho i ta heta i xavisiwa ka ra swi twa
ka tindhawu ku tiposo ti nyikiwa vanhu ta xavisiwa ni hela kwala mina pele ka Mtsombeni i ko va 100 swona sweswo mingisero mganano on FM 0860002543 hi fambisa sweswi ku fika le ka kwala comment minute ngos ba wara yan'we wena u khomete hi timhaka hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula I am getting one mingisero emakumemberi timinute ntsayani bila wara ya kumemberi we khomete timhaka Black Friday take ai hunda I am getting one mingisero nhlekani Hayi njani? papa mina ipfukele minjani Ugele. akenza Mulaka ngihlala lapha la yini wena. Amina problem esibhedlela shayile mabala kutirha vanhu lawani. Ngikala ngihelekete munhu loyi a xibedhlele na vusiku ne. Hi vo ma 10. Loko ni n'wi heleketa loko ni fika le ni ri ni n'wi tekela fayili va n'wi tsutsumisela hala kun'wana va tirhela kona. Loko ni fika le fayilini va ri tlele lowu u nyika vanhu tifayili. Antigo ku ri va chayisa na kumbe va tirhisa ku yini. yo mara xivutiso xo mi nge vutisi hina hala ka xani moya but a ni ya mi ri xibedhlele nhlamulo mi kume ku yini mi loko mo ni byela ku ni yelani na xiphiqo lexi mi nga vutisi loko mi vutisa hina phela hina hi ta swi tiva a hi n'wana mi ri xibedhlele n'we ma hi hlamusela mi ku xiyimo hi lexi na lexi na lexi loko mi tlhe mi ku a ni swi tivi hina hi ta ku yini I ku mhaka hi leyiwani i ku veri wa tlela wa chayisa munhu u nyika vanhu tifayili wa chayisa ba hi tlhela loko va chayisa va nga ri munhu loko ya help desk la loko ku ri ku wa chayisa swi vula ku i langutana ku lava a fane a mi nikela vo tifayili na vo va kona a va kona se loko va fika ke kumbe hi twisisana bava lava leswi va nge le ku swi vulavuriseni swona a ni swi tivi phela va le ku vutiseni mi swivutiso mi to hlamula swivutiso swihi mina a ni vo va fanele va vula va ku hayi mina ni ye xibedhlele xiphiqo xa mina hi lexi ni fike ni kuma swiyindlise leswi na leswi na leswi loko ni ringeta ku vutisa loyi leswi i ri aku ivi hi ta kota ku tiva ku swa vulavurisana na matirhelo lama mba ku ma languteriwile kumbe a swi vulavurisani na mara vo va vutisa mi swivutiso 0860002543 I am kidding one mingiseri loyi nhlekani ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mingiseri loyi nhlekani lava swo muhasi aye ni fambe kahle a swilweni awa na chume ngo vona papa putile bot okay ni kombela ku nghenisa leyi ya nhlengeletano loyi leyi yi ri kona tolo la Boksburg ne ya National Working Committee va ri na PEC ya le KwaZulu-Natal ka vana ra mina ra African National Congress ni vona ku ri xiboho xa kahle ngopfu lexi va nga xi endla tani NWC ku nga xiyenge ka ANC lexi xi vonaka matirhelo ya phati siku leri nga va siku xi kumeka xi ya report-a ka NEC so laya lexi ni nga tsakisiwa hi xona ngopfu i timhaka ta ku SG ya hina Mr Mbalula i ri ku na ti-option timbirhi leti ti nga consideriwaka yin'we ya tona it's either ku va na an augmentation of the structure PEC ya le KwaZulu-Natal kumbe ku va na leswi vuriwaka disbandment ku nga ku ngokisa structure lexiya so mara leswi ni lava ku swi kombisa laha i timhaka ta ku hinkwenu ha swi tiva kumbe va ku tala ha swi tiva ku KwaZulu-Natal xivangelo xa ku va ku vulavuriwa ngopfu hi yona i ku yi khome vanhu va ku talo lava loko ku ya ku votiweni va yaku ku voteni kotha ku na more than 5 million wa vanhu a KwaZulu-Natal lava nga ya ku voteni so swi hi hlamarisi ku kumeka loko hina hi lahlekeriwile kusuka ka 50-something% ku vuyela ka 17% hi kumeka hi lahlekeriwa hi matimba ka national generally so leswi mina ni swi vonaka laha muhaxo i timhaka ta ku either way leyi va nga ta yi teka a KwaZulu-Natal NEC yi fane yi languta mhaka yin'wana yi va strategic mhaka province liya hi vuyona
vanhu va ku tala va stubborn and they are very tribalistic. Sweswo hi nge zi hi tumbeta ndzhaka rivati swi le rivaleni. Swi vula ku vanhu ti-deployees leti ti nga ta deployiwa ka province liya kusuka ka ANC ku fanele ku va the Zulu speaking people ngopfungopfu or predominantly. Ma-comrade ma ku tala ma hina ma ku fana va comrade Fezo, comrade Mike Mavuyakhulu, comrade Zoleni Mkhize, vo comrade Sihla, vo comrade Mduntuli na vo comrade Sibonisa Ndebele. Hi van'wani lava a va fanele va langutiwa ku loko xiyimo xi ri so va nga chika va ya kumeka va tirhana na marhavi ma ANC, va nga chika va tirhana na ti-region ta ANC. So laya nke SG va kombisa mhaka yin'wana yi nchusi ngopfu ti-region tin'wana ta ANC a province ya KwaZulu-Natal a ta ha ri ku hanyeni. So swi nchuhisile leswiya mara loko ni kha ni ya ku heteni muhaxi na loko yo hetelela yi disbandiweni province ya KwaZulu-Natal structure lexiya va ta va nga swi rholeli apatwini. Swi kona aka rule number 12 ya vandla ra ANC, powers of the NEC, sub-rule 12.2.4. Then NEC may suspend or dissolve a PEC where necessary. Mara within a period of 9 months, va fane ku va ku reorganiziwini ku va na structure xin'wana. So swi nga hi chuhisi hi mhaka ku ni twa ti-analyst ta ku tala ti le ku hi tshinyeni tanihi ANC ku hayi mi nga endli leswi mi nga yi dissolve so and so mhaka ku ta humelela already swilo swi onhakile a KwaZulu-Natal. Ku fanele ku va na a very thorough reorganizing ya phati ya hina ku viwa ehansi ku ya tirhiwa na ti-branch ku tirhiwa na ti-region swi ka swi ya kwale ka province. So hin'wana yivo a ni lava ku yi kombisa ka fika ni masiku ku ta ku ri xiboho xa kahle mina xi amukela na ni nga kona. No, mi twile bota cancer. Inkombo 0860002543 makumembiri nkombo timinete ntsena ku bile awara ya 12 un'wana muyingiserilo nhlekani nhlekani muhaxi wa Munghana Lonene FM Makombandlela. Muyingiseri wa Munghana Lonene Makombandlela. Swi tsakisa ngopfu ta muhaxi tatana Khalanga nongonoko wa n'wina wu le ku fambeni kahle ngopfu. Tolo ni nga ri kwa masiku ku ri na Pleasanton ni twe minkarhi mi vutisa vanhu lava va hina vo tlhariha swinene lava nga na vutivi ka swilo hinkwaswo. Se ni twe minkarhi ni khumbanyana kun'wana ka tatana hosi i Ndavula va ka va mhaka ta ti-PTO kwalaya na tihosi letin'wana leti vo xilungu va nga na vutivinyana bya swo tala swa vurhangeri bya vuhosi. Se a hi tivi lexi a komba xikombela ku nga ri ku vutisa nchumu ka Munghana Lonene ka xitichi xa ka hina xo tsakisa lexi hi lotaka swinene xi hi tlharihisaka. Loko mo kuma nkarhi nyana mi hi kumela chairperson lava va Hosi Ngove va House of Limpopo House of Traditional Leaders na lava va contralesa va ri Mr Hosi Mkwena ku va na nkarhi nyana hi vutsena swivutsenyana hayi sweswi hayi namuntlha leswaku mati va xikombelo xexo xi nge mukeleki masitako mhaka yini timhaka ku tihosi a ti hlawuriwi, tihosi a ti votiwi, tihosi un'wana na un'wana i vulavula a vuhosini bya ka yena. Se hi nge teki nongonoko hi sungula ni vuri na siku rin'wana kwala ni ku swi swa tihosi a hi njhekanjhekisani hi swona swa tihosi masitisi a swi hlawuriwi a swi votiwi vaaki a hi ngheneleli helo hina ho fika hi ya vutisa kwale xivijwini sweswo swi fambisaka swona loko swi ri na swin'wana swi nga fambeki kahle ku na khansele hayi ka radio. A hi vuli ku bixani vuhosi bya landliwa kumbe njhani. Hi swona vulaka swona phela a hi nge tihosi loko ho vulavula hi ri rixaka ra ka hina tihosi 20 kumbe 30 se hi teka nongonoko hinkwawo wa Afrika wa vulavula hi vutisela tihosi ta hlangana la ti hlanganaka koho vaaki va yingiselana vaaki va hlangana na tihosi a swivijwini swa ka vona se hina hi vutisela tihosi yini a hi ri mbutsela tihosi hi ri a Mpumalanga ku na machangani lava va nga chairperson na kona nga lava contralesa Lemete Mokoena hala ka hina hala Giyani hala ka hina ku na Limpopo House of Traditional Leaders chairperson ya kona ku nga Ndabezi ta Ngove na kwala minkarhi mi va vutisisa a hi kombela ku vona lava va fambisaka ku ri loko ku ri na nkarhi vo mavhiki lama taka mi hi hlanganisa na vona ku na swin'wana laha ku swi endlisenyana mayelana na ti-PTO leti hosi Mdavula va karhi mi ti vulavula tona na va kombise kahle ngopfu ku PTO misava a yi xavisiwi se a ni tivi loko xikombelo lexiwani xi ta ka n'wina swi fika hi ndlela ya njhani. Yimani mingiseri wa mina yimani mi byela mingiseri wa mina a swi hlupha swilo leswi mi nga zi mi vilela mi nga vileli leswi swa ti-PTO leswi mi lavaka ku swi tiva ta twa vo Hosi Ngove ku va ta kota ku swi hlamula na vitani kambe leswi ni vulaka swona i ku
a hi njhekanjhekisani swa vuhosi aka Eh, rap hi swona vulaka yes. swona mintirho ya tihosi ku na lomu ti hlanganaka kona hi yo mhaka ti-politician ti hlangana tirhalini tihosi ti hlangana xividyini swi tsakela kahle ngopfu leswi i ko va xikombelo ku na ku ni fanele ni kuma vumbhoni bya ku swilo leswi khumba vanhu vo tala na hikuva a ni n'wi makhamo a ni swi tivi ku hi n'wina na mamani masiku se loko no kuma ku swi khumba vanhu vo tala swilo leswi hi vulavulaka hi swona ni ta twa hi loko vayingiseri va kha va ta na swikombelo swo n'wi himbulaka swona se hi kota ku vona ku ha hi kota ku yisa hikuva a ni n'wina mi nga fikama ku hi mi kha mi vula n'wi mi ri n'we hi ximasiku hayi i mani ya ka tlhoko mhaka ta mahungu ni khensele papa swilo swa vuhosi na swi lava hi tindlela hinkwato ku swi papalata hi mhaka ku vuhosi mina vuhosi ni pfumela ku a hi swilo swo njhekanjhekisana hi swona vuhosi i swilo leswi swi ngo tswaleriwa loko vanhu va tswariwile va va tihosi hina hi valandza va vona ma swi vona ni tiva sweswo mina swin'wana swo nghenelela kambe a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ku ta va tiyimiseko ni hlekana hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Me la ku nghenelela ka leya matekisi yo Botpet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka Gimi ya ka Hlomela Botpet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge Botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri ho chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati Botpet hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku na loko yo tshuka yiwa siku rin'wana Botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaka 14 wa vanhu ti-taxi ta hala Botpet a ti tali inkomu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ni ta yi ta famba sweswi ku fika laha ka kotara ku nga se ba awara ka 10 timinete ku nga se ba awara ya 13 laha ivi ku fika nkarhi lowu nga xaviwa hi Professor Hlati va ngete va lava ku vulavula na vaaki ngopfungopfu vaaki ve le Mozambique se ta va hi kha hi va nyika nkarhi ku va hi twa ku va ri yini kambe swi ve ri swi tikomba nge swi fambela na makhisimusi swi fambela na swakudya se mi nga kayeli nongonoko wolowo mi ta twa ku xiphemu xexolexo xa nongonoko kambe sweswi a hi mitweneni va ka hina ku timhaka leti mi nga tikhoma hi tihi hi ndlela heleyo ni vula ku na sweswi mi yingisera kha vulavula hi swona swa ku hi lava hi swihi leswi mi nga swi twisiseki hi timhaka ta vuhosi mi twa ku ngeti swi fanele swi ta ka xiyanimoya hi ku hinkwaswo swivutiso hi kha hi vutisa tolo kha hi vutisa tihosi hi vutisa timhaka ta ti-PTO hi vutisa timhaka ta ku van'wana tihosi ve va lava ti-50% va kha va hlamula tihosi kwalaya se swin'wana leswi hi nga ta hi ku hi nge ti ta njhekanjhekisana hi vuhosi bya ka manghena purasini a moyeni a swi vona sweswo va ka manghena va fanele va ya tshama hansi va vulavula va twanana ku hi hala hi le ka xingiritana hi hala hi nga khumbi hi hala swa va ka manghena na va ka xingiritana sweswo a hi swa ka xiyanimoya kama msirtano mintiro wa 0860002543 kulo sala ntsena timinete ta 27 ku va awara yan'we yi ba un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Khalanga Mpobeni papa mina hi va lava n'wina minjhani Mpobeni i Mabundza loyi ne khensele mhlapi pala ka bungana mabulongweni ndo un'wanyana mina ni nga ta na complain nto ngamba vula swin'wanyana hi mina na n'wi dokodela siku rin'wanyana hi sweswiwa loko hi vuya ntatwa mina i wa vabya ku HIV no it can be farm ya n'wi cheka a ku cheka impela a ni twisisa a za a tlhela a cheka nsati wa mina leswi nga laha ka hina laha ni pela ni byeleni 7 a ku ri 7 ya nkarhi muni ya nampundzu kasi i nghena nkarhi muni dokodela lo a ni twisi ku nghena nkarhi muni mina ni ye exactly 7 wansati a karha potova ni tlhela ka vona hambi mi ka mi nga vuli xivongo i dokodela va lava va xivongo xo fana na xa mina mo ina kumbe ingaku hi vona hi ku ntwa ku ve va chaviwa ngopfu a ni swi tivi mina ni n'wi tlherisile a ku chayisile ku swi nge endleki sweswo bava luya wa chekiwa sweswi okay loko mi ku swi nge endleki sweswo luya wa chekiwa sweswo a mi ku swi nge endleki sweswo wa chekiwa sweswo otherwise a mi fika kwalano ni ku nta kun'wanyana ku report ku fana ku na vavabyi laha wena wa tshuka i fambe i tiyaka na nga vavabyi hi ku ya tirhela elimi ni ku swi nge endleki sweswo na ku kasi loko va ku ta dokodela health center va vula ku i ta tandla yini loko a fika a jovota kunene a tlhela i nga ku fika a jovota kumbe a fika a languta ku how many people va nga laha ntsene
se a tiracheka vanhu lavayani a ta huma famba va ta hi pfuna tatani xikwambani na varhangeri va swibedhlele ku loko va ku ta dokodela health center xikombiso ka bungeni va va kha va lava ku fikelela yini naswo i sungula nkarhi muni i heta nkarhi muni swi vha swi duma ku loko se a nga ha wu landzeleli nkarhi wa koho ku ta kota ku swi tiveka ku va ku yiveleni vaaki mali ya voya xibalo a nga tirhi laha a faneke a tirha kona hi nkarhi wo wolowo ni va ntiva swi fanele va va tshandela ka va nito a ni va ku a ni ta va ni yini no a swona hileswaku no ni mi twile papa na cancer no swona baba inkomo hileswaku hi va ka hina a hi dyondzeni ku mina loko ni kha ni tirha ntirho wa mina loko ni nga ni haxa la nhlangano wa haxa wa Afrika-Dzonga hi checkbook ya ka Munghana Lonene va ni hakela loko ni kha ni tirha sweswo ka Munghana Lonene se loko no va ni ri laha ku ntirhweni hi ndlela yaleyi sweswi ni ku ta ntirho wa mina i ku haxa se ni fanele ni haxa ku fika hi awara ya 2 swi nga koteki ku va ka Munghana Lonene va ta ni hakelela ku haxa ku fika hi awara ya 2 mara ni nga fiki hi awara ya 2 ni huma hi half bus kumbe ni huma hi awara yan'we a swi koteki se na swo kwala health center swi fanele swi tiveka ku dokodela lowu i ngheni hi nkarhi muni a huma hi nkarhi muni a nga ta jovota ivi ya fika ku a ni yiri yele health center a teka mali ya hina ya xibalo mahala ivi mi tlhela mi ku i chaviwa ngopfu i chaviwa yi 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi ringeteni wun'wana hi loyi nhlekani papa mina epfukeni minjhani ipokeni imbazi namshingo eka makosi mara ni tipsiyot hayi na hina mhaka na swona sweswo hina hina mhaka na ku n'wi mi khome yini ka timhaka nongonokulu a swa ku n'wi mani we le kwihi swi hetela nkarhi buti mina that's why hi veke na xilo hi ku xi kongomela hi ndhuma nghena ni makeni mi ri yini n'we Woodbird me ta ku hlamusela ku ri benge mi hakeli minkarhi leyi ya n'wina mi nga nyikiwa yona mi nga fiki hi yona mara ku tlhandleka swin'wana handle ka sweswo a hi fikeni hi minkarhi hi tlhela hi meka sure ku fana leswi mi swi endlaka mi fika hi nkarhi mi tlhela mi meka sure ku ntirho wa n'wina mu endla hi leswi mi fanele mi endlisa swona ka siku rero ja fiki i xin'wana xa nkoka sweswo laha ku nghena ka hi hola xibedhlele Woodbird swibedhlele swa hina swi tirha hi vupolitiki leyi ana vathu va dlile kwalaho ka ku loyi tirha vupolitiki a ni swi tivi ku endleka yini mingisirome handle ka xiyimo xa kahle ku hlamula ku nga ku endleke yini 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula tsotsomingisa Munghana Lonene FM komba ndlela ya 20 timinete a se ba awara ya n'we nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela vanhu va nghena va tlhela va huma lava nga vulanga na mavito ya vona hiyo mhaka ni vula xikongomelo xa nongonoko lowu hayi ku duma mani yi kome nongonoko va nga mi vekela ku mi duma laha hi vulavula timhaka la a yi amukeleni n'wana hi loyi i nhlekani a hi khalanga mpfukile papa mina hi pfukile minjhani n'wena a hi pfukile a cancer a ni la ku vulavula hi leyi ya le xibedhlele ya leyi ya dokodela lexi endlaku ku ri ni la ku vulavula hi yona i ku incident leyi mi nga yi vulavula yi humelelaka ka Bungeni a health center yi humelela na le Tiyani health center hambi ko va dokodela wun'we na wun'wana i kwalaha Tiyani health center 6:30 va ku dokodela i fambile i te nkarhi muni kasi u tima fona swi vula ku ta va ku ri yena hambiloko ni nga ri sure mara maendlelo lama ma vulaka hi yena dokodela lowuwani a hi tlheleleni laha ka ku i fambe nkarhi muni va ri i fambe nkarhi muni va ri te nkarhi muni a ni vanhu lava no vutisa va vutisi khalanga phela a hi swi tekeli enhlokweni ku vanhu vo tala lava yaka a ti-health center ni le titliliniki i swisiwana i vanhu vakulukumba lava pfumalaka na ti-medical aid va relaya ka titliliniki na ti-health center mo fika mi byeriwa ku dokodela i fambile leswi se yi nga 6:30 va ka wa ku huma nkarhi wun'wana a nga vonangi munhu kumbe i vone wun'we kumbe i vone vambirhi swi vula ku a nga va voni va lavo hi ma 5 o'clock ene lexi hluphaka va ku nyike siku va ku dokodela wa ta hi siku ro karhi tana maswa va mi nyiketele masiku va tlhela va ku nyika na nkarhi va ku i ta hi nkarhi muni
va tlhela ku i ta hi nkarhi muni ivi a famba se leswi xi endlaku ku ri dokodela lowuwani a ya mahlweni a endla leswi a nga swi endla i timhaka ta ku a nge se tshama a hlamuriwa hi munhu aida a hlamula hi vatirhi lava tirhaka ku a swi n'wi dokodela loko mi tili lawani mi ngo fika mi vona munhu wun'we mfamba ku humelela yini ene madokodela ya la ku behave ku fana na vanhu lava no ka ni nga la ku va vuleku lava vingi va patu ya ku ingaku va na nawu wu le ka vona a va byeriwi nchumu ani mi kuma ku na va sister va lava tirhaka na dokodela va rhurhumela hi swi endlaku ene a hi timhaka ta i phati ya ku khola khalanga ene timhaka leti ta madokodela a ti le la hi vulavulaka kona ntsena ni ve na incident yin'wana ka Malamulele munhu a fika a kholela vatswari va mina va ye ka Malamulele a xibedhlele loko ku ya complainiwa va vitaniwa va fika xibedhlele xi ku hi ta vulavula na yena munhu lowuwani is going through a lot i na ti-problem n'wana n'wana ya ku ntirheni na ti-problem mana me sweswi ni nga ku tirheni lawani swilo vana va mi va ri hava xin'we it's a problem sweswo ni fanele ni veka ni rhuketela vanhu va ku vona va mhava ntiyiso ngopfu a na hi kha hi bula hi swona loko kha hi lulamisa nongonoko lowu ku swiphiqo swa hina a swi hlangane helo na vayingiseri va Munghana Lonene sweswi ka mina Ncindani hi tirha ku la moyeni lowu va nge kaneti ka xibedhlele xa ka Malamulele ku va byele vatswari va mina le kusuka ka Mlamula ku ya mi swi tiva ku munhu loyi na ti-problem hi ta sali hi vulavula na yena loko a kha a rhuketela vanhu a ndla hi ku loko ku ri ku na ti-problem a ya wisa ku na leave loko ku ri ku a nga leave a teki early retirement a ya wisa tshika vanhu va tirha se madokodela ve le ku kholele ka vanhu ene madokodela yo tala lava nga ku kholele ka vanhu va teka advantage ya xiyimo ku vanhu vo tala lava yaka ka swibedhlele swa mfumo hi va lavo ka va nga riki na swa vona hikuva lava ti-medical aid va ya ka ti-private se na yona ndawulo hambi mo vatwa tatana xikwambani va ngo mi byela ku hi ta swi lavisisi ta vulavula na yena a va nga n'wi hlamuli nchumu madokodela va va chava va endla hi ku rhandza mara va va chava yini hi ku va tele madokodela kumbe lavawani dokodela hi vulavulaka hi vona i specialist madokodela va tele van'wana no tirha vatirhi a hi ti-specialist vo ka va nga hlamuli nchumu hileswaku lexi hluphaka wena khalanga i timhaka ta ku loko i leya complain sweswiwani va fika va vutisa dokodela a va byela xitori va teka xa dokodela a va ha teki xa wena maswona ene swi endli ingaku na loko munhu a ri spokesperson ya ndawulo i yimelela ndawulo i protecta department hi swo swi hluphaka i ta vuheta njhani vukungundzwani lebyi nga kona ku rhuketeriwa loku nga kona ka vanhu ku xaniseka loku nga kona loko ndawulo yi nga swi koti ku ri loko ni ri sambu ni nge te tani va ku leswi swi endlaku swi wrong va tlhe va ni vitana amahlweni ka dokodela va ta ni byela ku dokodela i endle 1 2 3 amahlweni ka xigulana lexi a hi swona leswi department yi yimelaka swona ve ri ta swona hi vulavula na yena proof ya ku va vulavula na yena kasi a va va hakeli vanhu lava swi vula ku va hakeli va leswi swi endlaku va va ncenga i yini a va hakeli a vo tirha va ndlela ndawulo favor hayi laya ku na tipolitiki to tala van'wana ni madokodela lama nga kona kwalaha ma nghene hi vuxaka emaxaka a va mani va chava ku va hlamula va chava maxaka ya vona van'wani va tise hi ti-MEC van'wani va titise hi ti-director general van'wani va endle yini va chava ku va hlamula maswona ene vanhu lava swi herile ni vula ku se swi fike paki hi ku sweswiwani vaaki va ta fanele va swi tiva ku vanhu lava a va va ndleli favor va tirhela vona loko va nga swi lavi ku tirha a va tshiki swi tiveka ku ka xota madokodela ivi ku yiwa Cuba va ya tekiwa madokodela va ta hi pfuna swi hela hi sweswo ni vulaka ni ku na kwalaha tiyani loko mo pfulela sweswi mi ku lava nga tiyani va nga tshama va dokodela va nga nkuma sikisi va nga nghena va tele ngopfu nawu walowo a wu vhi wu fa wu hela swilo leswi nga ku humeleleni ku le ku kholeriwe ka vanhu va ka hina a va hlamuli hi muni hi ku I'm sure na lava fambisaka ti-health center na titliliniki va hlekete ingaku dokodela leswi a nga dyondzisa swona a nga fanelanga a hlamuriwa because a va fanele va yi escalatile kusuka ti-health center yi ya ka xibedhlele loko xibedhlele xi nga endli nchumu yi ya ka province ka department mi nga twa swikwambani sweswaku hina hi swi tivi a hi tivi nchumu wu ri ntiyiso ku a nga tivi nchumu why va fanele swi tumbetiwa ingaku dokodela yo va ntsumi va le ku kholeleni ka vanhu va fika va byela ku vanhu vanhu va ta vona dokodela va tsakile ku swi hungutela vanhu ku ya elimu hence wena khalanga ni tsakise hi timhaka hambiloko ti nga fevhari mina timhaka leti nga kona ka titliliniki leti nga akiwa kwala former Venda ti nga suka ti ake hi premier va ku ve ri ku na dokodela full time a hi muvheni swibedhlele sweswiwana department a yi va move ka ku dokodela ovakacha madokodela ya tele ngopfu a ku thoriwa dokodela a tshama kwalaha tiyani a tshama ka Bungeni a tshama laha titliliniki mi swi tiva ku i full time i tshama kwalaha loko ku ri ku Chayisata kumbe 5 a famba mara nkarhi lowun'wana hi ta va hi n'wi vonile khalanga
mina lexi a ni tale ku vilela hi timhaka ta vayingiseri mina no yingisela ivi ni va pfuna ku hundzisa hungu ra mara swa ni vava loko ku ve tiko ra Afrika-Dzonga leri nga na vuxaka bya kahle na Cuba lama madokodela ma nga tala va pfumela vadokodela va ka hina va hi kholela ivi va swi tshika va vasusi va ti pfulela ti-surgery ta vona va tshama kwele ivi va lava madokodela va nga ta va ta hi tirhela swi hela ava endli tano mativa hambuya ka dokodela yi huma Cuba a fika a ni torokela swa antswa loko a ni pfunile ku tlula ku n'wana mhani Mthaveni loyi a nga kula a kulela switandini a kha vona ku hlupheka a tiva ku hlupheka ka n'wantima a tlhe na yena a khola khalanga swa vava timhaka leti hi hlanganaka na tona on a daily basis a wu fi mukhuva lo kusuka namuntlha sweswi hi nga nghena ka khalanga loko mi vulavula na department yi swi tiva ku vanhu va le ku kholeriweni madokodela lama va fambaka va mafambi titliniki na ti-health center kusuka kwale va tiyani kwale va le ku tlangeni hi vanhu ngopfungopfu yaloye va nga n'wi hlaya a va n'wi vitani va ta n'wi byela ku mhaka wese ya twala tshika loko ku ri ka wu lava ku ya vula ku wu lava ku ya un'wana loyi a nga ta yimela vanhu a fika a tshungula vanhu ene ko va ka na hi vulavula hi mavito ya vanhu na va ni byerini na vito ra yena na ku wa ka mani leswi ni vavaku wa ka hina wa rixaka reri a tlha kholela hina hi kholela na hi xihina hayi mani wa ti tiva na yena a hi swi hundza na leswi swi endlaku ku ndawule a hi swi lavi wa swi tiva a tlha a khola hi swona swi endlaku ku vanhu va khola machangani matsongo va kholelana hi mhaka ya vanhu vo fana va lava a va fanele va hi protecta lava va fanele va meka ku vutomi bya vanhu byi antswa service yi ya vanhwini a fana tisa service ya vanhwini ku ta a ta mita na vanhu a vula ku chukele ra n'we ri fambisa leswi high blood ya n'we yi fambisa leswi swi fambisa leswi a pfuna vanhu khegula va tsakelana ku ya ti-health center ne le titliniki namuntlha va ha swi lavi na loko va va nyika siku veri hi ta voni hi mani ku roxa hi ta kwala dokodela a nga kona veri fambile i famba kanjhani dokodela hi 6 o'clock i lota hi 4 na ku loko ku ri ku ta hi 4 hikokwalaho ka hina nga byeli va lava taku ku hayi na n'wina fikani hi ma 4 swi tiva ku ya tshameleriwa hi 4 o'clock loko ho cheka sweswi ku va swi report ku leswi swa dokodela loko kusuka ka va lava tirhaka na yena va n'wi vonaku va swi tiva a va report va n'wi chava yini madokodela ya tala khalange vafana va lava nga va ti-90s sweswiwani va humaka swikolweni a ve se fikisa na ma-40 years na ma-35 i youth va chava ku hlamula xihlangi hi mhaka ku dokodela ku leswi mi swi endlaku a swi kahle a ni munhu a wu n'wi hlamuli ku bodgezani leswi mi swi endlaku vo va dokodela leswi mi swi endlaku mara swi kahle vanhu va ka hina mo va kholela yena loko a va hlamula a nga va hlamuli kahle a va fanele va yisa riti elimu a ni va contrariwa elimu ku na munhu loyi a langutaku madokodela hinkwawo lava nga madokodela ya nga hansi ka yena a elimu i endla ku rhandza bangi khalanga swi herile swi gcine kwala swi nge vi kona leswi a hi xaveleli dokodela i le ntirhweni na yena loko a nga lavi ku tirha tshiki ku laviwa van'wana ku yiwa Cuba va koma madokodela va nga lo tshama Cuba andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ya ku tisela nongonoko lowu thwi kusuka haleni wa studio 2 hi le Polokwane va ri xiphemu lexi nongonoko lexi tisiwaka n'wina professor kokwana Nhlathi kambe namuntlha va ta hi vito rin'wana ka wena ka wena kwenda ka hela kokwana mavona vaakatiko va Mozambique voni xota vangiseri va Afrika va vulavula nkwakwa lomu nga kona nyamuntlha ni tele ku ta vulavula thwi na vaakatiko lava humaka Mozambique ni mi tisela Christmas hi xihatla swinene loko ni tele namuntlha ni twe ku hlupheka ka vanhu va Mozambique lava va hluphekaka ku xava mugayo kaya kumbe va wu xava haleno u famba timovha u tsakama machukela ma handzuka swin'wana na swin'wana na swisipi swi n'oka kumbe swi hlwela ku fika so ka wena yi kona ku va yi tirhela wena muyingiseri wa Munghana Lonene na swi tiva ku sweswi mi yingiserile n'wina mi nga le ka ZZ n'wina mi nga le Phalavura mun'wana hinkwako lomu nga yingisela Munghana Lonene kona tivani ku ka wena mundzuku lerixaku aka Malamulele hi ti 4 la esejari na mina ku na ntirho lowukulu leswi vula ku mi nga kayeli ku ta mu ta tibukutela ku xava loko hi vulavula ka wena mzayana vangiseri hi vulavula hi khampani leyi yi nga na grocery leyi nga na building material swo aka n'wina va le kaya na swi tiva ku mi ri tixapa leyi nga na tixapa leyi nga na mabaroti leyi nga na tihulbaro leyi nga na mabaketi leyi nga na mugayo swilo hinkwaswo leswi mi swi tivaka na mbedo na ti-wardrobe machukela tifijawa swisipi swo hlantswa swo tichumu i tibocisi
so leswi ni endlela ku va switwa hileswo laya ka Malamulele mundzuku lerixako mondleleni mi ya kona mi ta fika mpfuneka laya ka Malamulele a ku na grocery ni ka Malamulele ku na computer na ti-catalog laha mi nga ta fika mi teka catalog mi hlaya leswi mi swi lavaka mi lava machukelo yo karhi mi lava mugayo yo karhi mi lava mazinki ku nga tixapa mi lava ku aka yindlo mi lava maplanga ku nga mabaroti kumbe mi lava yini swi vula ku computer liya u ta vheta u hakela ivi swi tsalatsariwa swi vheta hi nkarhi wolowo se swi ri kona le amapayi vanhu va fanele va swi landza mapayi hi lomu va nga ta swi kuma kona se swi vula ku loko sweswiwani mina ni ri laha ku ri na makwerhu amapayi kumbe le xikwalakwala ni vheta ivi ni nghena laha ni fika ivi computer ya n'wina mi ndlela ni ku ndlanga leswi na leswi va ku swi ta hakeriwa mali leyi ni hakela luya i va ya teka kwala na kwala hi nkarhi wolowo loko mi heta ku endla sweswo ku na reference number leyi hi ku nyikaku yona sisi va tirhaku laha endhaveni u ta vheta a ku nyika reference number leyi u rhumelaku loyi a nga le kaya n'wina va le mapayi mi vuyeriwile hinkwenu ka n'wina va le Khombomuni va le xikwalakwala va le Salani va le Masenjeni hinkwayo mimiti leyi nga kusuhi na mapayi mi vuyeriwile swi ta va swi kumeka laya tliliniki ya mina ma swi tiva ku laha kusuhi na xitichini mapayi Star hi laha loko se mi xava na kwele ku na computer leyi nga ta ku loko fika u va nyika receipt va pfula computer kombeta ku Pet Khalanga u xave mugayo 2 u xave mpunga u xave xisipi u xave yini ivi u koleka swilo swa wena sweswo ni endlele ku n'wina vaakatiko va Mozambique mi ta wisa ku teka nkarhi wo leha ma yimele mugayo ku fika kaya u neliwa hi mpfula kumbe u handuka kumbe u lahleka kumbe loko movha yi tshoveka swona swilo leswi ni vulavulaka swona Thewu swi kona Mozambique sweswi ni vulavulaka xa n'wina i ku xava swi processiwa ivi mi ya teka so mundzuku lerixako n'wina mi nga le 14A ya Giyani n'wina mi nga le ka Minga n'wina mi nga le Xipurapureni n'wina mi nga le kwini hinkwenu ka n'wina hambi mi le Lulekani tanani ka Malamulele mi ta dlemulela hi ku swa ha chipile swi vula ku i swa mundzuku ntsena kumbe swo sungula mundzuku i xivutiso xa kahle hi swa mundzuku ntsena hi loko se swi sungurile hi loko ndzilo se wu tshiveriwile ma vona Thewu mina ni munhu loyi ni nga na tihlo ro kota ku vona kule ni swi vona ku vanhu va ka hina va hlupheka loko no mi byala xikombiso loko va suka hi laha va ya mapayi vanhu loko ri yo Limpopo mfulo wa le Limpopo yo tala va fika va heta mavhiki laya va chicha mibedo swi neriwa hi mpfula swi onhaka va ha yimela ku mati matshwa va ta kota ku khuphuka va ya le nkarhi wun'wani ku na swikepe leswi swi pfa swi nwela kwalaya naswona swi nwela na mugayo kwalaya so swantswa vanhu va ka hina swantswa maxaka ma mina mi ta xava loko mi ya kaya mo famba mi khome xibekani xitsinini a ma ha khomi nchumu grocery ya n'wina hinkwayo mi fika mi yi kuma kaya ene mhaka yin'wana ya kahle a swi vuli ku loko wo xava sweswi u nga la ku teka grocery ya wena December u la ku yi teka hi January a ku na problem a ni u na reference number ya wena ene Armaze kumbe Gusheta kumbe warehouse swilo swa wena swi tshama swi ri kona so laya mapayi ku ta va ku ri na traka leyi nga ta fika laha yi fika yi yima hi mi byela ku loko va xava vanhu mundzuku hi ta va byela ku yana ni mapayi hi siku ro kusuka hi 8 o'clock ku fika hi 4 o'clock mi ya koleka tigrocery ta n'wina a swi bohi ku mi ya mapayi n'wina mina xaka mapayi mina xaka kolomo hinkwenu mimiti leyi nga kusuhi na mapayi mi va rhuma laya ka tliliniki ya mina kwalaya mapayi Star va ya koleka tigrocery ta vona Thewu na Mingiseri so loko vanhu va kha va fanele va ta xava va ta langa leswi va swi lavaka va ta na yini leswi n'we mi nga ta ku hi leswi se hi nga ta kota ku pfumelela ku i langa sweswi nga ta ku pfumelela ku huma reference number leswi swi nga ta ku pfumelela ku swakudya swa swi kumeka i xivutiso xa kahle a ni ri van'wani Thewu na swi tiva ku va ka hina maxaka ya hina man'wani a va na mapasi a va na passport a va na nchumu kambe va ni mali yo xava wa kota ku ta xava hi mali ya wena cash a wu yarisiwi a swi lavi passport a swi lavi pasi wa ta xava hi mali ya wena cash kambe loko ku ri ku u munhu loyi u nga na account u nga na khadi ra u kota ku swapa ku na michini wo swapa u fika u swapa kwalaya ene handle ka sweswo phela vana va Mozambique lava nga haleni eMpumalanga na la Limpopo va vuyeriwile handle ka sweswo swa grocery ku na impeza hi leswo loko la ku rhumela mali ya Mozambique u la ku rhumela mali xikwalakwala mapayi amasenjeni vo Khombomuni kwalaya u fika kwalaya u rhumela mali yi fika sweswi
ufika la wakala mali ugani la ku rhumela 1000 yi fika sweswi a Mozambique ene yi fika yi cincekile a wa fiki ku kuma mali ya ku cinceni so kuna impesa la ya ka wena yi kwala ku sona wena minseri ku yi kota ku pfuna na swi twa ku vanhu vo tala sweswi mi la ku ya kaya makhisimusini so xavani mundzuku na mundlwani na masiku lama taku ivi mi ya kaya mo khoma xibekani xitsinini kumbe mo khoma cellphone ntsena mi nga khomanga na nchumu mi fika mi koleka groza ra n'wina kaya thebu na minseri loko va ku vona khichika a movheni vuya a nga vuyanga na nchumu kasi na va ku hetsela ku loko vanhu va lava vuxokoxoko ku ya mahlweni va ndlisa ku yini kambe mina ni mani mi byela ku a ni na maxaka ka Mozambique kambe maendlelo lama loko ni kha ni languta lama gondweni lama vanhu va le ku hluphekeni swikocikara swa tshoveka tibodara mo pfuka munduku van'wana va ku va terekile swi pfariwile hala tlhelo mi khome swakudya leswi kumbexana swa hinderiwa hi nkarhi va swi pfaleriwini na sweswi swa ku va swikepe swi nwela i mihleketo ya kahle leyi ya ka wena se ka wena yi kwala kusuhi ku pfuna wena ka wena yi kwala kusuhi ku pfuna wena futhi yi kwala nyongeni ka wena na Professor Hlati ni kwala ku pfuna mingiseri mi ya ka Malamulele mundzuku lerixaka ho pfula ho sungula kambe siku rin'wana ma ya ka Malamulele mi fika mi processa swa n'wina website ya kona ya ka wena i www.kawena.co.za www.kawena.co.za matwa a hi swa ti-chance va nga ta fika va ku i swa Gmail yinini ku na website ya yona ene xin'wana lexi mi nga xi endlaku ma swi tiva ku ni munhu loyi ni nga professional ngopfu ku na toll free number yo leyi mi nga yi tolovela loko ku ri ka mi yi tivi hi leyi nambara ya kona loko mi fona mi ta vulavula na Ndaveni na vatirhikuloni lava tirhaka na vona va mi nyika vuxokoxoko nambara ya kona hi leyi toll free number i 0800 014 531 0800 014 531 kumbe ngo rhumela WhatsApp ka 082 765 2815 082 765 2815 a hlangane ni mundzuku le ka Professor Hlata clinic kwala ka Malamulele usuka Giyani usuka 14A usuka ka Minga usuka Xipurapureni usuka ka Rhulani usuka ka Madosi ka Magoma kun'wana hambi usuka Phalaborwa usuka Tsanini nkarhi wo ta dembulela swa ha chipile kambe kusuka mundzuku ku ya mahlweni ka wena yi ta va yi ri kwalaya yi tile ku ta pfuna wena mingiseri mi ya teka swilo swa n'wina mapayi mi wisa ku hlupheka ni tsakisa hi ku n'we mi famba tindhawu to tala ku nga ri khale tatwa ku ku na branch ya Lulekani ku nga ri khale tatwa ku na branch Joni futhi mi swi vone kahle ti-branch ti ta va ti ri kona letitsongo hinkwako lomu ku endlela ku va pfuneka vanhu ene xin'wana lexi ni nga pulana xona a hi nge xikombiso mi le Lulekani mi tele mi lava ku ya xava swilo mi lava ku ya le aka Malamulele mi ya khandziya xo famba mi ta ka Malamulele ka wena yi ku hakelela transport ya ku aka Malamulele u fika u xava leswi u xavaka yi tlhela ku tlherisa kokwani khenseli swinene sasa leyi khumera second siku rin'wana a ri ka Galadina ya SADC University of African Medicine ku ve na vanhu lava nga tshembisa switshembiso ve le ku vona ke loko va nga se vona ka mi nyika nxaxamelo wa vona ni ta va hlaya ka xiyanimoya ya ku a ve le ku teni ve le ku vona ke ene swi khomisa tingana ngopfu ni nikeni nxaxamelo wa vona na kota ku vona ku hindlisa ku yini kokwani khenseni nkarhi wa n'wina mi hlayiseka thebu ka wena mundzuku lerixaku nghena ndleleni mi ta dembulela swixava ni swo hambanahambana xiphemu lexi xa nongonoko mingisi ro Munghana Lonene FM xi tisiwa ka n'wina hi kawena.co.za a hi kumeni mangu ya misava na Hlulani Fanuel Magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Avuxeni Butphet ka swibedhlele swin'wana vatirhi va lava ku tirha ndzi tshama ndi heleketa sesi wa mehe etintswalo va nyike nkarhi swa ku hi 1 o'clock doctor loyi u laveka swa ka chayisa hi 10 ku laveka swa ka famba ya nwa tiya hi nkarhi walowo u na ti-appointment ta vanhu va nga 150 and i doctor wa matihlo swin'wana ka xiyimo swin'wana swa tika mani so wa swi vona swa ku munhu luya u tirha ehansi ka pressure ya ku hi 1 ku laveka a chayisa and a yena i nawu nga n'wi nyiketa sweswo se swin'wana va koho van'wana vanhu va lavaka ku tirha va koho van'wana va lavaka ku teka milenge va veka henhla ka ti-desk va koho van'wana lava lavaka ku teka tifoni va chela ti-TikTok va endla ti-video entirhweni
va hambanini Buthpet. Ntiyiso na pfumelana na n'wina wu va hambanini kambe laha hi lo kuma loyi a nga lavi ku tirha handle ka loko ri ku tirha vusiku hi la xiphiqo xi nga koho sweswi ku yi tirha vusiku ke kumbe tirha nhlekani na ku ri ka Afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM kombandela na kona ku Afrika wa vulavula hi lava ku ya bula na statistician general Ritsenga Maluleke hi bula na vona la hi languta ku timhaka ta ndlandlamuko wa economy ya hina wu fambe njhani ka kotara ya vunharhu lexi ni tsakisaka ka swilo hinkwaswo i ku hani mi nge hi va twi va vulavula hi timhaka ta hlantswa se swi ololoxiwile leswiya se swi tshamisekile se va dokodela Nukeri mi nga ha ngheni ka swona swi tshamisekile na n'wina swi lunghile n'wana tinhlekani hi losile vakon'wani hi losana vayingiseri na ku khensa mhaka leyi mi nga yi basisa hey a mi la ku ni dlayisa hi nikisanani hi boti javu dokodela Nukeri va nga ni fonela va ku why hikokwalaho ka yini wena u rhanga u kuma hlantswa mi nga se yi kuma ku ri ku hi teke ka khalanga hi ri vambirhi hayi se swi tshamisekile hayi va swara vakon'wani va mina mi nga vileli swi tshamisekile a hi sunguleni kotara ya vunharhu a ku ri na kotara leyi nga hundza ya vumbirhi a ku ri na ndlandlamuko kotara ya vunharhu mi ri ku na ku ngoka ni nyikeni xifaniso xa ku namuntlha loko mi andlala xiviko xa n'wehe mi kume ku yini hi kotara ya vunharhu mayelana na timhaka ta ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga muhaxi lexi hi langutaka xona eka timhaka ta ikhonomi i ku va ni hi swi languta hi kotara loko hi swi languta hi kotara i ku va ni ikhonomi ya hina kumbe ya tiko rin'wana na rin'wana ya tseka kumbe yi nga tirha kahle hi swilo leswi nga humelelaka laha tikweni kumbe ehandle ka matiko a hi vuyeni haleni kotara leyi nga hundza mi ta tsundzuka kumbe kusuka ka kotara ya vunharhu ya n'wexemu kotara ya vunharhu ya n'wexemu ikhonomi ya hina yi ngokile hi 0.4% loko yi vuya yi ta hlakarhela yi lo thandlukanyana hi 0.3% eka kotara yo sungula yi lo fika yi ku kwatsa eka tanda a yi yangi henhla yi yangi hansi ivi ka kotara ya vumbirhi ya lembe leri yi thandluka hi 0.3 se ha swi vona muhaxi a yi thandluki ngopfu loko a yi thandluka hi 2.4 kwalahaya a swi ta endla ku loko ku tshika ku va na swin'wana swi olova ku kota ku yi nga ngoki se hi swona leswi nga endla ka kotara leyi yi ngoka kambe loko yi ngoka ikhonomi hi languta swiave leswi nga hoxa xandla ku na leswi swi vitanaka ti-industry ku na xiyenge xo fana ni xa vurimi xiyenge xa vurimi hi xona xi nga ta xi ta onhetela ngopfu ka kotara leyi ya vunharhu ya lembe hikuva ni handle ka ku va xi ngokile hi 28.8% xi tlhele xi hoxa xiave hi 0.7 wa ku ngoka ka ku ngoka loku ka kotara hinkwako leswaku xi hoxe xiave xikulukumba ngopfu se hambiloko swiave leswin'wana swiyenge leswin'wana a swi lo va na ku ringeta ku hlakarhela a swi ta tsandzeka ku tlherisela kumbe ku lamulela ikhonomi ya hina eka ku ngoka loko ku ri ku nga ri va xiyenge lexa vurimi lexi a hi ta va nkarhi wun'wana ikhonomi ya hina yi tlhandlukile i ncini lexi nga hoxa ngopfu xiyenge lexi i xiyenge ngopfu xa leswi hi swi vitanaka ti-field crops leswi katsaka rivelendroho ni swin'wana na swin'wana leswi tshoveriwaka kwale masin'wini ngopfungopfu leswi hi swi vitanaka ti-soybeans ku nga muxaka wo karhi wa tinyawa na mavele hi swi nga hi tlherisela ngopfu endzhaku hi ku swi teka 17 wa ti-percent ta ti-field crops ta hina mi ta va ma ha tsundzuka muhaxi ku
lomu ya makaya vanhu va ka hina a na va ha rimi ho swi vona ngopfu ka swifuwo dyandza ri tinike matimba swinene se dyandza leri a ro humelela kwale makaya ntsena ri le ka tiko hinkwaro se ivi xi hetelela xi va xiyenge lexi xi nga hoxa xandla eka ku ngoka ka ikhonomi hi ku ni twa loko mi kha mi kombisa mi ku ongeti ku na swikombiso swa kahle swa ku ikhonomi yi le ku yeni ka tlhelo ro karhi hambileswi ku nga va na 28 lowu wa ntshikelelo kusuka ka timhaka ta swa vurimi leswi a swi kha swi ringeta ku pfuneta a hi sunguleni hi ku landzelela leswi a swi kha swi ringeta ku ngokisa ikhonomi leyiwani a handle ka timhaka ta swa vurimi i swiyenge swi tikomba ku ngeti naswo swi hoxe xandla ku hi kokela hansi hi nga se languta leswi kumbexani swi komba ku swikoweto swa kahle swin'wana leswi nga vanga ku hi tlherisela endzhaku i xiyenge xa swo famba ni xiyenge xa mabindzu ku nga trade ni xiyenge xa hulumende hi ta tsundzuka ngopfungopfu eka tindzawulo ta mfumo wa le xikarhi ni mfumo wa swifundzankulu hi kuma leswaku ku ni mintirho leyi yi nga lahleka se swi endle ku swiyenge leswi swi nga tirhi kahle loko ni kha ni languta ni vona loko ku kha ku vulavuriwa hi timhaka ta kwala ka timhaka ta vutleketli ku na timhaka ta swa vuhlanganisi vuhlanganisi njhani ku vekile ku xaveni ti-airtime muhaxi mi ta tsundzuka leswaku leswiya hi swi xavaka leswiya swa ti-airtime leswiya a swi weli ngopfu ka vuhlanganisi lebyiya hi byi langutaka hikuva leswiya swi welaka leswi hi swi vitanaka ti-personal services personal services i ku xava ti-airtime a hi xavi ti-airtime ntsena ta vuhlanganisi hi bula hi xava na ti-airtime tetiya ta ku endla bindzu hi swona van'wani va tirha hi swona data liya va yi xavaka liya kasi hala tlhelo ka ti-personal services ku na xiyenge xa rihanyo ni xa dyondzo vunyingi bya vanhu va ka hina ngopfungopfu emadorobeni va tirhisa swiyenge swa leswi nga ri ku swa mfumo ku yisa vana va vona eswikolweni na va lava tirhisaka swiyenge swa mfumo eka swa rihanyo ni swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo se a hi vuyeni lahaya loko hi langutaka loko hi ku transport hi katsa na communication na storage leswaku loko xo sungula ka swo famba swo famba leswi hi swi vitanaka transport mafambelo ya hina vanhu a ya hoxiwi kona la ka xiyenge lexiya ya hoxiwa halaya ka ti-household spending hala switirhisiwa swa le kaya ku loko mina na n'wina hi nghena movheni kumbe hi nghena taxini kumbe a bazini hi leswi i mali leyi hi tekaka yi huma enkwameni wa le kaya kumbe yi tshika swin'wana swa le kaya ya tirhisiwa ku famba na loko hi chela mafurha movheni hi leswiya hi swi vitanaka household spending leswiya hi ku loko hi famba hi movha hi famba ku ri mina na n'wina hi ri vambirhi hi ri va ndyangu kumbe ku famba mina nexe kambe ni yimele ndyangu loko ni ri ku fambeni se a hi vuyeni la ka transport tilori letiya hi ti vonaka ti kha ti famba ti rhwele tinhundzu letiya hi tona leti welaka ka xiyenge lexa vutleketli lexi na switimela na swikwekwetsu kumbe swikepe leswiya swi rhwalaka tinhundzu letiya tikulu ta ti-container letiya swi tlhela na lomu swi fikaka swi vekiwa kona that's why hi swo swi endlaka ku hi va na leswi hi nge i storage ivi hi tlhela hi va na communication loko sweswi mi order vo tala va xava swixavaxavana ematikweni ya le handle yo fana na China na yini ya swi tisiwa kwalomu minyangweni ya vona i vuhlanganisi swi leswi a va yi voxe China va ya swi teka swi na lava va nga ku swi fambiseni va ze va ta swi fikisa swi ta hlangana na n'wina swa twala n'wana tinkombela ku sungula ni hundzanyana ka ntsongo hi le mavhengeleni ivi hi ta languta leswi kumbexana swi nga hi pfuna na koho loko mi pimanisa na kotara ni mi twi loko mi sungula mi kha mi kombisa tikotara hi ku hambanahambana ka tona loko mi languta kotara leyi fanaka n'waximu a hi yime ka xiyimo xa njhani a ni ta tsakela na sweswo ku hi swi languta mun'wana kambe ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
Sweswo mingisero mgara lona NFM na mwanati I tatana Risenga Maluleke bona I statistician general palenge nikeni swiko kwa hela economy ya Afrika Dzonga yinga khumbeka ko eka kotara ya vunharhu yinga ngoka economy ya ka bete itanda khomanharhu what percent eka kotara le ya vunharhu mwanati nkese swinene loko minikhomele riqingho rorolero ne ku languteni ka swiyenge swo hambana la kusuka ka leswi swi nga hi kokela hansi na leswi kumbexana swi ka swi ringeta ku endla matshalatshala loko mi languta tanda khomanharhu eka kotara ya vunharhu hi lembe ra 2024 loko mi fananisa na malembe ra 2023 kotara ya vunharhu a hi ri ka xiyimo xa njhani ni le ku languteni ku vutisa xivutiso lexi swi landzelela timhaka ta ku ni le ku languteni timhaka to fana na leswiya swa vutshamo bya vanhu ngopfungopfu lomu vanhu va endlaku kona timhaka ta mabindzu na lomu va tshamaka kona sweswo swi tikomba ku swi ndlandlamukile kambe le ka accommodation le na catering kona ku tikomba ku ngokile se mi swi fananisa njhani Mwanati Muhashi hi languta economy hi mahlo mambirhi kumbe matihlo mambirhi hi languta economy kusuka ka leswi hi swi vitanaku production tinhundzu leti ti tumbuluxiwaka hi tlhela hi languta economy hi tihlo ra expenditure leswaku tinhundzu leti tumbuluxiwaka loko ti tumbuluxiwile tin'wani ti ta ya ti ya xaviwa hi vaakatiko leswi swi vitanaku expenditure loko ti nga xaviwi tin'wani ti ta humesiwa ti ya matikweni ya le handle ti-exports sweswo na leti ti tisiwaka haleni leti hi nga ti tumbuluxiki ku nga hava mafurha yo fana na ya tipetrol na yini I ti-imports sweswo kasi ku na leswi swi vitanaka inventory hi leswi swin'wana swi tumbuluxiwaka swi tlhela swi nga tirhisiwi swo tumbuluxiwa hi swi vona ngopfungopfu ka xiyenge xa swicelwa va ta cela swo karhi swi nga koti ku xaviwa swi ya matikweni ya le handle kumbe ku exportiwa swi fambisiwa se ku na lomu va swi vekaka kona nkarhi wun'wana mi ta twa va ku ve ku na xitereka kumbe a ku ri ya gezi mi kuma xiyenge xa swicelwa xi tirhe kahle ka vuxavisi kambe ku nga ri ka vutumbuluxi I ku va ni tinhundzu leti nga vekiwa se loko hi vuya la ka leswi swi vitanaku household expenditure ku nga matirhiselo ya tinhundzu lomu makaya hi ta kuma leswaku ku na swiyenge swo fana na recreation and culture ku ngo va ku titsakisa na ku landzelela ndhavuko hi swona swi nga rhanga ngopfu emahlweni na leswi dyiweke kumbe swakudya leswi ya vanhu va dyaku lomu ya tihodela na lomu ya ti-restaurant hi swi vona ngopfu lomu madorobeni va ya dya lomuya kasi na swakudya sweswi va nga xava swo swi tirhisa lomu makaya food and non-alcoholic beverages ku nga swakudya ni swinwiwa leswi nga ri ku switswotswi kasi swin'wana swi nga tirha kahle I timhaka ta ku hakelela tindlu mati na gezi na man'wani mafurha ya lawa va nga ya tirhisaka ku nga hava paraffin na swin'wana hi swo swi nga tirha kahle kambe loko hi languta laha ka recreation na culture lahaya ku nga ku ti tsakisa hi swo karhi kumbe sweswi vanhu va fambaka va swi languta ku nga hava mitlangu kumbe yini hi ta kuma ku na xiyenge lexiya va nge gambling lexiya ngopfungopfu leswiya swa ku veri ti-sports betting na ti-beta na yini swi sungula ku teka xiave xikulukumba ngopfu ka mali leyi vanhu va yi tirhisaka lomu makaya hey ya ene sweswo na swi twa ku n'wami le ka xiyimo xa ku vulavula hi swona kambe swi tikomba swi kha swi ta hetelela swi veka nxungeto ka ku se vanhu va hetelela va tikomba ongeti va twa nga ri hi ku yo ndlela yo olova leyi nga hetelela ku yi va vuyerisa ku ve kumani van'wani veri swi hetelela swi va ndondomerisa a vuswetini kambe ke loko hi kha hi hetisela loko mi kha mi languta eka kotara leyi nga yi languta loko yi fananisiwa na kotara leyi fanaka ka lembe leri nga hundza a hi yime njhani xo sungula Muhashi hi nga se fika kwalaho kaya leyi mahaku hi boxaka nyana ya ku famba vanhu va nga hava va ri ka leswi swi vitanaku gambling
kumbe va nga ha va ri ka swilo swa ku famba va beja ku nga ha va tihanci ku beja tiloto na yini hambileswi ni nga koti ku nghena hi vuenti ka switandzhaku swa kona kambe lexi ni nga swi boxaka hi lexi muhaxi loko hi languta ku swela kumbe vusiwana eka vaakatiko va hina hi kuma leswaku swirhangana i dyondzo ni mintirho leswaku loko vanhu va pfumala dyondzo va nga dyondzekangi ku fika ehenhla a swi bohi ku va pasa vudokodela bya tidyondzo kambe kwala va kota ku fika kona va dyondzile ku hundza matric va kota ku kangetela mintirho loko yi tshika yi va kona swi olova ngopfu ka lava nga dyondza ku kuma mintirho se loko va pfumala dyondzo na ku pfumala mintirho hi swona swi khayimaka ngopfu vusweti se vanhu a va swi koti ku huma eka vusweti hi leswiya swa ku dika makariti kumbe na ku beja tihanci kumbe na swilo swa ti-sports take ku ngo humelela wun'we kumbe vambirhi hi ku famba ka nkarhi kambe a swi talanga mina na n'wina lomu hi humaka kona na vayingiseri kwala va nga kona va swi tiva kwa mugangeni wa hina ka muganga leyi humaka ka yona ku na vanhu vo tala lava va pfukaka va beja hi masiku ni masiku kambe a va hi kombi ku i vangani va nga huma eka vusweti a swi swi koti ku humesa vanhu eka vusweti leswiya i dyondzo ni mintirho leswi humesaka vanhu eka vusweti ivi se hi ta languta kotara ya n'wexemu leyi fanaka muhaxi kotara ya n'wexemu leyi fanaka yi ngokile na yona muhaxi leyi vitanaka kotara ya vunharhu ya lembe ra 2023 a yi ngokili hi kwalomu ka tandza khoma mune wa tiphesente se loko hi langutana sweswi hi ngoke hi tandza khoma nharhu wa tiphesente i swilo leswi tshinyelelanaka muhaxi a hi tseleni mun'wanati loko mi vulavula ka kotara ya vumbirhi loko ni nga hoxisi mi te ikhonomi ya hina yi ndlandlamuke hi tandza khoma nharhu loko ni nga hoxisi loko sweswiwani yi ngoke hi tandza khoma nharhu swi vula yini swi va ku hi tlhelele kwalaya kumbe swi fana na loko mi kha mi hlamusela timhaka leti ta mintirho a hi languteni munhu loyi a nga ku hlambeleni muhaxi loko a karhi a famba henhla ka mati a humese nhloko loko a ku ri ikhonomi a hi ta ku yi ndlandlamukile loko a nyupela a nghena le hansi ka mati loko a ri ku hlambeleni hi nga ha n'wi voni a ya le hansi a hi ta ku yi ngokile loko ku ri ikhonomi se leswi vulaka swona i ku ikhonomi loko yi nga ngokanga kumbe yi nga tlhandlukangi hi loko yi tshame ka tandza yi yime ka ndhawu yin'we leswi vulaka swona i ku loko ikhonomi ya hina a hi nge kotara leyi hi tirhise 10 mamiliyoni ku tumbuluxa tinhundzu ni vukorhokeri ivi ka n'hweti leyi taka hi ya tlhe hi tirhisa 10 mamiliyoni ikhonomi ya hina yi tlhandlukanga yi lo tshama kwalaya tinhundzu leti nga tumbuluxiwa ta ringana na letiya ti nga tumbuluxiwa kasi loko hi za hi ku nona yi ngokile swi ri leswi a hi tumbuluxe mintirho a hi tumbuluxe switirhisiwa ni vukorhokeri hi 10 mamiliyoni se ka kotara leyi swi le hansi ka 10 mamiliyoni hayi na swithu ni mi twile n'wanati hi khensile van'wanati mi ni twile ni hetisela ni ku Christmas boys se ni rhangile vakon'wani nga swi tlakusi ngopfu a hi yimeleni makhisimusi na va boti heti nukeri boti javu nukeri dokodela nukeri va ta tsaka na va ata va yimelerile mina hi nga ha swi tlakusi vakon'wani na vayingiseri va swi tiva khensile mun'wana ta khensa inkomu statistician general Risenga Maluleke va hi fikisa laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
so tsomengisa romgana lona FM kesiri misho justice mashimzi na hloko makata mangemsaba ora yambiri so zwane yaka Professor Themba Sono ila kubula na bona la hiti makata kuba President Cyril Ramaphosa na mutla ba bolana bateki ba mahungu ba khaba amukela kuba batsama xitulu kumbe the president ba G20 ka lembe ra 2025 subula yini ka Afrika-Dzonga ke subula yini ka tikonkulu Afrika kambe ke yala tlhelo hi vona ku ri na president wale Nigeria navo va fikile la vele ku va rhurheriwile hi president Cyril Ramaphosa lembe rin'wana ku tshame ku ta president un'wana ivi loko a tlhela mfundhisi un'wana a nga ha tiveki ku i fambe njhani sa hi tivi ku leswiwani swi nga va swi vula yini ku nga ku ri na un'wana lava ku nyamalala ke kumbe hi sweswi swa vuxaka hi ndlela leyo kumbe vuxaka bya kona va ta hi pfuna prof ku twisisa ku byi sukela kwihi i khale byi ri kona ke prof nhleka Nhlekani amxata hinkwenu a khensa swinene prof hey veri ku na heat wave ni tshemba ku kwala ka n'we ka antswanyana a ku na nchumu xo antswa hi le mun'wini ka hisa a ku hambanangi na kwale mi nga kona ku Polokwane in fact nga ku la Pitori la ku hindza a Polokwane ku hisa namuntlha ka teka mi ta ze mi navela ku ongeti kumxana a mi ri le Massachusetts mi ya ku kumxana ku maxelo ya antswa hi ta rhandza ku ri swo swa antswa kambe hayi nchumu lexi nga ehansi ka mavokweni ya hina xin'wana na xin'wana masiku lawa i xikwembu xi vulavulaka ku ri hi ncini ntiyiso prof hi sunguleni prof ku na timhaka timbirhi leti hi kombelaka ku va hi bula na n'wina toho ya ku sungula hi ya leyi ya ku va Afrika-Dzonga se va ku hayi va ta rhangela G20 hi lembe ra 2025 van'wana va ku hayi ro sungula van'wana va ku hayi lexi a ka ha ri G20 ya muxoka wun'wani a yi fani na leya sweswiwani kumbexani hi nyikeni xifaniso xa matimu ya G20 na koho ku swi vula yini tanihi Afrika-Dzonga loko va ku se va tshama xitulu kumbe ti president hi nkarhi lowu wa 2025 well a hi languteni G20 kusuka hi 2022 a yi ri hansi ka ti-president ta lexi xi vitanaka the Global South hi 2022 president ya G20 a ku ri Indonesia ene hi 2023 lembe ro hindza a yi ri ehansi ka India G20 a yi ri hansi ka India lembe leri hi 2024 a yi ri ehansi ka Brazil ene hi 2025 yi ta va ehansi ka Afrika-Dzonga so manje loko hi languta ka Indonesia na le ka India na le ka Brazil hi ku G20 yi pfunile njhani loko hi languta a yi voni nchumu leswi nga pfuna ngopfu wo vona matiko a Indonesia a endla leswi a swi endlaku na matiko man'wana lava tirhaka na vona ho vona Indonesia yi tirhisana BRICS yi tirhisana World Bank yi tirhisana IMF yi tirhisana wo G7 so a ku na nchumu lexi hi vonaku ku ri no G20 hi mpela yi endla yini na loko hi languta ka India presidency ya India ya G20 a hi voni swo tala leswi nga endleke ho vona India loko yi tirhisile ngopfu na BRICS yi tirhisa ngopfu na America yi tirhisana kutsongo nyana na EU kambe ho vona leswi swi endlekaka before ni vuya ka Afrika-Dzonga a nge ni heta hi Brazil ku ri 2024 hi ncini ho vona hi 2024 loko Brazil yi ri G20 hi vonile Joe Biden president wa America a holova na president Lula wa le Brazil ku ri yena u koka matiko a South America ku ri va ya ka BRICS a nga swi tsakeli sweswo
matsundzuka na kona ku ri lembe leri President Joe Biden u tirhi ka President Cyril Ramaphosa a ku no wena u fanele ku ri u tirhisana na hina loko u tirhisana na hina ni ta endla ku ri African Union yi nghena ka G20 a lava yini Biden a lava ku ri President Cyril Ramaphosa a nga languti ngopfu ka BRICS a languti ka maxaka lawo a nga le ehansi ka America hikuva ni BRICS a yi le hansi ka America G20 le hansi ka America G7 le hansi ka America EU le hansi ka America IMF le hansi ka America so ke President Cyril Ramaphosa hi 2025 ku ta va president ya G20 ku ta endleka yini well President Cyril Ramaphosa u vulavula swo tala ngopfu and nga summarize hi swilo swa vunharhu leswi a nga swi vulavula u tirhi theme ya kona yi ta va solidarity yi ta va equality yi ta va sustainability solidarity swi vula ku ri swi vula ku ri hi ta tirhisana matiko hinkwawo ku ri endla ku ri Afrika yi pfuka na Afrika-Dzonga yi pfuka hi ta tirhisana hi vuxaka hi solidarity leyi lava ku hi endla nga vi matiko ntsena na ti-NGOs na ti-universities na swo swa mabindzu hinkwavo hi ta tirhisana xin'we xa vumbirhi a ku equality swi vula yini ka equality a ku President Cyril Ramaphosa a ku ha xaniseka hina ngopfu va le Global South hikuva ni ha yi kumi ku pfuneka ha ri ehansi ka matiko lawo a nga hluvuka malembe a khale so hi ta kombela ku ri hi va tirhisana na hina hi swilo xin'we hi ringana xa vunharhu sustainability a ku hi ta ringeta ku ri hi ku malembe na malembe la taku ku hluvuka ka matiko a hina a nga endli ku ri iva hi ona swilo swa vana va hina hi nga teki rifumo ra hina sweswi hi ri ona hi ri tsundzuka ku ri ka ha ri na vana na vatikulu va hina lava nga ta kota ku hanya kahle hi theme leyi President Cyril Ramaphosa a vulavula hi yona ke so manje ni ku hetelela so manje ni ke u vula ku ri xin'wana a ku hina a hi ya cinca presidency ya G20 ya Afrika-Dzonga a hi ya cinca swo tala hi ta landzela leswi vo Indonesia va swi endla leswi vo India va swi endla leswi vo Brazil a va swi endla kambe hina hi ta nghenisa xilo lexintshwa xin'wana lexi a nga xi vitana TS20 kumbe Township 20 ku ri ta endla ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri languta ti-township ta hina hinkwavo ka ti-province leti ta 9 ta hina hi endla ku ri va hluvuka ku va na economic growth ka ti-township ta hina to fana na vo Soweto to fana na vo Giyani to fana na vo Seshego to fana na vo Mamelodi na kwihi na kwihi na kwihi ni le ku languteni ku ka mina munhu ntsena swi vula yini leswi ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku fana na sweswiwani swin'wana swa leswi va nga swi vula ku tanihi sweswi mi nga kombisa prof va vulavula na timhaka ta swikweleti leswi matiko ya nga na swoho ku kumbexani swi hetelela swi va leswi swi nga koteka ku fikeleleka ku hakeriwa swi ka swi nga kavanyeti ku kula ka ikhonomi na ku korhokela vaaki kambe xivutiso ku ta va ku swikweleti swi vulavulaka hi swona ku fana na Afrika-Dzonga yi nga na swikweleti hi nga swi kota ku swi komba ku a hi kolota hi la ku ndla yini nako G20 yi vula yini ka mina ni yo ti tshamela kwa kaya a yi vuli nchumu na swikweleti swa leswi swi nga na matiko a Afrika leswi President Cyril Ramaphosa a vulavula hi swona a hi leswi nga cincaku hi G20 leswi swi to cinca hi tiko leri ri nga na xikweleti ri vulavulaku ku ri hi na xikweleti xa hina xi na mani hi pfuna hi mani lava ku va vona va nga khoma vutomi bya hina ku fanele ku ri va ku alright wena IMF endla ku ri xikweleti xa hina ti-interest leti ti nga nghena ngopfu ti nga tala ngopfu hi vulavula na n'wina va IMF ku ri no ti hungusiteni
hi swona leswi nga endleka hayi leswi G20 yi nga swi endlaku sweswo hikuva loko G20 yi fanele ku ri yi teka xiboho yi ta teka xiboho lexi xi fanele ku ri xi khoma matiko hinkwawo and swi nga endleki sweswo va ringetile le Astana Kazakhstan mi vonile hi climate change ku endlekile va hetile va holova va khelela makaya ka vona va nga vange na ntwano hikuva swilo leswi a vulaka swi endla swi nga endleki hi mhaka ku ri it's a global issue lexi va vulavulaka xona a fana ku ri loko Afrika-Dzonga yi kolota se Britain or yi kolotana na Fura or yi kolota na America hi yo yi nga ta ya vulavula na mfumo wa Fura kumbe Britain kumbe Japan kumbe America yi ku hungutani swikoloto swa hina G20 ka yi nga endli nchumu sweswo. Loko mi languta xiyenge xo fana na G20 ivi mi languta ku kuna BRICS loko sweswi mi languta Donald Trump na ile ku teni na timhaka tin'wana president wa America hi timhaka ta ku tirhisiwa ka dollar loko Afrika-Dzonga sweswi yi ri na presidency ya G20 ku ve n'waxemu kumbe lembe leri helaka a ku ri xin'wana xirho xa BRICS ku nga Brazil swi nga va swi ri swikombiso swa ku kumbexani BRICS na yona yi le ku kuleni tanihi xiyenge yi va na matimba leri ra ku yi nga va na nhlohlotelo wukulu ka G20 nako loko ku ri ku swi ta va tani gandlati leri nga le ku teni na Trump rona ke ra ku hey n'wina va BRICS mi ta swi vona loko mo tshika mi ndle swin'wana swi nga kavanyeta njhani ku tirha loku. No, a ni ri vo fana na vo America na vo European Union na vo Britain va chuile ngopfu hi BRICS ku na BRICS manjeni ya ona swilo leswi nga swi endla a ni sweswi ku na IMF leyi yi nga ehansi ka America so manje BRICS loko yo ta na bangi ya yona yi ta endla ku ri vo World Bank swi nga ri nchumu and manje va chava ku ri BRICS yi nga kuli ngopfu hikuva loko vo Saudi Arabia manjeni yi ku wena America a na ha lava ku tirhisana na wena ku dzumba ni karhi ni xava makhari a wena hi mi nyika ti-petrodollar ta hina mina na humela ndzhaku loko vo Chad va ku wena Fura a ha lava ku twa nchumu hi wena na military suka ni la tikweni ra hina so loko matiko o tala manjeni nga ku a langutele ka BRICS manjeni vo Donald Trump va chuhile so that's why Donald Trump a ku mina loko mo susa dollar ni ta vona ku ta endleka ko va vuchuhisa kwalaho u ta chuhisa matiko fana na vo tiko ro fana na ra hina kambe ku na matiko lawa o tala a nga chuhisa sweswo a ta ya va endla ku ri dollar ku nga vi yona leyi fane ku ri yi controla matiko hinkwawo hikuva loko hina hi tirhisa tirhandi la Afrika-Dzonga la hi fane ku ri hi xava swilo ka America hi fane ku ri hi xava ti-dollar hi ta ti kuma njhani hi fane ku ri sungula hi fumisa America before hi nga kuma ti-dollar leti so hina hi lava ku hi tirhisa tirhandi ta hina so hina swi BRICS yi endlaka swona so manje vo Donald Trump a va swi rhandzi sweswo kambe ku to va huwa loyi a nga ta yi endla for the next 5 years swi nga yi kule hikuva matiko a vo China na wona va se va vonile ku ri hi endlile xihoxo lexikulu hikuva China America yi kolota China $1 trillion and manje China yi chuhile ku ri hi kuma njhani mali ya mina leyi yi ta kota ku ni vuyisela mali ya mina so vanhu va BRICS ke va chuhile va vuyela ndzhaku a va ha lava ku dzumba va karhi va byeriwa ku ri xavani ti-dollar yingiselani lexi European Union yi xi vulavulaka yingisela lexi America yi xi vulavulaka yingisela lexi vo Britain va xi vulavulaka so a swi chuhi nchumu sweswo swa Donald Trump kambe ku ta chuha Afrika-Dzonga president Cyril Ramaphosa hikuva a nga la ku ri endla ku ri ma-president ya America va nga tsaki u ta rhandza ku ri a va tsakisa kambe matiko man'wana ku fana na vo Uganda or vo Brazil or vo Chad or vo Nigeria or vo Iran or vo India or vo Russia or vo China or vo North Korea va nga vi na mhaka na swona sweswo.
ni kombela mi ni khomela tani prof ni hundzanyana katsongo le mavhengeleni no lava ku hi vulavulanyana katsongo hi ku na president Tinubu va le Nigeria. Vuxaka bya Afrika-Dzonga na Nigeria byi sungule kwihi nako swi vula ku yini ku va president va ri la ka vuxaka byebyo bya hina tanihi tiko na ra Afrika-Dzonga na Nigeria? Kambe loko ni vuya la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hiyo mhaka hi ri na Professor Themba Sono hi vengele ku bile na vona nhlekani lowu. Prof, president va nga tshama va n'wi hlekula swinene loko ha ku hlawuriwa va ku he Khalabzili swi komba a Nigeria se va n'wi mukerile. Hiyo mhaka namuntlha hi laha Afrika-Dzonga. Vuxaka bya Afrika-Dzonga na Nigeria byi na matimu? A byi na matimu ngopfu. Ma vona Nigeria a yi kwatile ngopfu loko president Nelson Mandela a teka wa president. Iva loko president Mandela a holova hi leswi Nigeria a yi swi endla na swawo ku haya eka munhu luwa ni ndzi ku vitaka loko president Mandela a gungula manjeni iva ku sungula ku holova ka Afrika-Dzonga na Nigeria. And manjeni loko ke swi malembe karhi a hundza ma Nigeria vo tala va ku hi ta endla mabindzu a hina, kasi van'wani va leha va ri na vo pasta lexi bindzu leri and so on. Kambe na hambi swi ri tano a ku ri na bi-national commission to tala Afrika-Dzonga na Nigeria. I think they in the bi-national commission. Kambe hi mhaka ya ti-drugs leti vanhu vo tala va le Nigeria loko va tela Afrika-Dzonga va nga ti endla iva ku sungula nyimpi, ku nga ri nyimpi ya mfumo wa Afrika-Dzonga na mfumo wa Nigeria, kambe ku ri nyimpi ya vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va complaina hi ti-drugs, va complaina hi human trafficking leti ma Nigeria va ti endla. So na mabindzu o tala lawa ma Nigeria a va ri endli la man'wana a kona o kombeta ku ri hayi mabindzu a ntiyiso, i mabindzu a vugevenga. So hi ko lama njeni ka Afrika-Dzonga Nigeria swilo swo ka swi nga fambangi kahle ngopfu. So namuntlha ke Bola Tinubu, president ya le Nigeria, u fikile u karhi va vulavula na president Cyril Ramaphosa. Namuntlha va karhi va vulavula va ri he vuxaka bya hina hi lebyikulu byi suka khale na khale, a hi tiyisele solidarity leyi Nigeria na Afrika-Dzonga i xilo xin'we and so on. Hi leswi ma-politicians va swi vulavulaka, kambe vanhu va le hansi na vona hina hi nga laha hansi la ha kota ku vona ku ri na kasi va vulavula yini a hansi la ku endleka yini. Hi leswi ke hina hi nga languta namuntlha leswi president Cyril Ramaphosa na president Bola Tinubu va vulavula swa le henhla ngopfu, kambe laha hansi la a hi ko va nyimpi ntsena. Ko va nyimpi ntsena prof, a ni ku vulavuriwa hi timhaka ta haya ku na kun'wana a Afrika-Dzonga se ku hundzuriwe a Nigeria sweswo swa ku taniya. Kambe le ku languteni prof ku tiko ra Nigeria i rin'wana ra matiko lama ya rhangaka mahlweni hi timhaka ta ku humelerisiwa ka oil yimbisi, kambe hina swa hi tikela ku va hi vulavurisana na yona ku hi kuma oil yimbisi. Se swi vula ku hina tani hi Afrika-Dzonga loko hi na vuxaka na matiko ku fana na Nigeria hi vuyeriwa hi yini? A ku na nchumu hikuva Nigeria sweswi yi pfula na swilo leswi swa ti-gas, va pfula na pipe leyi ya ku Europe, a yi ka matiko Afrika swi ya ka Europe. Na ti-oil leti Nigeria yi nga na tona yi xavisela ngopfu ka vanhu va le Europe, matiko ya le Europe na matiko ya America. So sweswo hayi xilo xin'we ko va ku ri ku vanhu hinkwenu ma Afrika, kambe hayi xilo xin'we mpela. America Nigeria yi na vuxaka ngopfu na America, yi na vuxaka ngopfu na Europe, a yi na vuxaka ngopfu na matiko a Afrika.
swi tani hikuva ni ma vona loko hi languta ka Ghana na Nigeria ku na ti-rice leti ti fambaku kahle na vo Burkina Faso la Nigeria yi endlaku ku ri vanhu va le Burkina Faso na va le Nigeria va kota ku xava ti-rice kona so kambe sweswo i swa mali a swi vuli ku ri Nigeria yi pfuna matiko Africa kumbe yi pfuna tiko ra Afrika-Dzonga a swi kona Nigeria yi tirhisa ngopfu na valungu ku fana na Afrika-Dzonga na yona a yi tirhisi ngopfu na matiko a continent ya Africa yi tirhisa ngopfu laha yi nga kumaku ti-dollars laha yi nga kumaku ti-yen laha yi nga kumaku ti-euro kona hi leswi endlekaka kambe va ta tirha na matiko wahi prof a tiko ra hina ra kwa kaya onge tiko lera Afrika tikonkulu Afrika ri na swiphiqophiqo swo tala ku katsa na sweswi swa vukungundwani ni vula ku loko n'wemi va president ivi n'wana wa n'we a fuma ku tlula tiko hinkwaro swi vula yini mi ya tirhisa ku yini loko swi titani well xilo xo sungula a hi fana ku ri hi twisisa ku ri no kasi matiko lawa man'wani wona a hluvukele njhani a va nyika hi vumani timali loko manje mi langutele ku ri matiko man'wani hi woho laha nga ta hi pfuxa hi woho laha nga ta endla ku ri hluvuka ma ti jamukela mi le vurhongweni lebyikulu ngopfu sungulani ku languta tiko ra n'wina mi ku vanhu va hina lavo mi nga dyondza hi pfuneni ku ri hi endla ikhonomi ya hina ku ri hi kota ku hluvuka ikhonomi ya hina ku ri hi kota ku xavisa swilo leswi hi swi endlaku la hi pfuxa vanhu va hina ku sungula before hi nga ku matiko man'wana hi wona nga ta hi pfuxa a swi tali sweswo loko mi languta vo Taiwan mi languta vo South Korea mi languta vo Japan yona yi vurile ku sungula ku ri mina ni ya a Germany loko Meiji Restoration yi sungula hi 1898 loko ni ya Germany ni ya dyondza ku endla maglazi ya dyondza ku endla ti-technology and so on na hina a hi dyondzeni ku ri loko hi endle ti-technology leti a hi vuweni a kaya i va hi pfuxa tiko ra hina loko hi nga kota ku pfuxa tiko ra hina hi nga ku no matiko man'wana a hi pfuna swi na ku tshama a vula ku there is no altruism among nations u vula ku ri yini u vula ku ri a ku na rirhandzu a ku na vuxaka bya nchumu ka matiko a misava tiko rin'wana na rin'wana ri langutele ku sungula ku ri ti pfuxa roho a ri languta matiko man'wana ku ri a ri pfuxa prof kesini nkarhi wun'wana ku tiya ku engeta inkomu Professor Themba So a hi vula na vona va ka veni ka xifaniso xolexo xa vuxaka bya Afrika-Dzonga na matiko lama ya G20 tlhandla kambirhi na timhaka leti ti khumbaka kwenda kumbe rendzo kwenda se swi huma kwihi rendzo ra president wa Nigeria na Afrika-Dzonga twana lo Budpet a lava ku nghenela leyiwani ya doctor loyiwani va vulavula ku yelula ka a nga la ku pfuna vaongori a hembaka ku ya pfuna vaongori mata Budpet mo swi langutisa kahle vanhu va ka hina hi khomane ku biha ngopfu vanhu va ntima a va na vitomi loko a za a va ka xikhundla xo karhi i lava vanhu va n'wi fila Budpet swi vava ngopfu ku fanele xibedhlele mina ni n'wana lava tirhelaka xibedhlele kuma ku munhu i te i lava ku va nese mara a nga wu landzeleli ntirho wa hi wo endli nga ku wo fosteriwa mani wo actinga ku phorisa wo research ndzeni ka xibedhlele leswi nga lavekeki nese yi fanekele minkarhi hinkwayo yi va yi ri na ximayili ku loko muvabyi a nghena wodini a va a tshungulekini before a kuma medication hikuva a vona munhu loyi a n'wi amukela ku a n'wi amukela emavokweni lamanene ku na vanhu vo tala va lava ku mintirho mara kanyingi malolo hi woho lama kumaka mintirho va permanentiwaka va ho hlupheka Budpet ho hlupheka tirha nkarhi wo leha permanent post a wu yi kuma hi swilo swin'wana swa ka swi nga rhandzi ntirho inkomo niswitwini hi sweswo loko nghena xibedhlele kuma vanhu va kha va smayila futhi a hi nga tirhisa ku smayila ka ko rito ra Xitsonga kuma vanhu va kha va n'wayitela loko u nghena xibedhlele na hambi tikhi swi twa ku lana famba wa vuya hikuva va ke swi vona ku hayiwa vanhu va ha ni mukela kambe u fika xibedhlele kuma munhu a lo thuthununu
loko i vilela va ku hayi kahle vanhu lava na swiphiqo swo tala ngopfu hi yo maka kona kambe hambiswiritano nongonoko ra humerisiwe nchindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula nongonoko dzuma ra mina wa landzela sweswi na Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani mi vona siku lerinene mi phina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni sweswi awara ya 2 ya 10 misava na Misho Justice Mashimzi nhlaka ePhalabulwa Hoedspruit Gravel na le Akhonhood iswin'we eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela